Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini, bagikan. Ini kalau tipnya jangan lupa ya. Terima kasih. Doanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Buka Al-Qur'annya. Ya guru. Baca. Tunjuknya mana? Lupa Ustaz, ketinggalan. Kamu mau ngaji kan? Iya. Iya, ya udah cepat baca. Kamu ulang lagi. Kencengkan suaramu. Ini lagi teka-teka. Udah baca lagi sana. Pak Kiai, ini bacanya apa? Oh, itu gampang. Bacaannya ta. Oh. Sudah, ngajinya selesai, sambung besok. Ya, Kiai. Doanya baca. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Kiai, saya izin dulu. Ya, hati-hati di jalan.